بهذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سر الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عن babul hithi utawi kiku bab nerangaken napa niku nyemangati ala adai amwalin nasi ing atasi nyauri utawa nekani pira-pira artoni manungso wa fadlil ghani lan nerangaken keutamaani wong kang sugih alal fakiri ngalahaken ing atasi wong kang fakir. Tapi dalam satu sisi orang fakir tentu lebih mulia daripada orang kaya, akan tetapi di sisi lain orang yang kaya juga mempunyai kelebihan daripada dan mengalahkan orang yang fakir. Wa fi kullin khairun. Setiap individu daripada manusia yang kaya dia akan meraih kebaikan dengan kekayaannya, dan yang fakir akan mendapatkan pahala yang besar dengan kesabarannya. Adapun kefakirannya tidak akan membuat apa-apa. Si kaya tak menjamin masuk surga, si miskin juga tak pasti masuk ke neraka. Jadi kaya dan miskin di hadapan Allah. Lalu apa yang membuat beda? Si kaya dengan kedermawanannya, kelomanannya, adapun si miskin dengan kesabarannya. Si fakir dia stabil dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kefakirannya tidak menjadikan alasan untuk tidak beribadah. Kefakirannya tidak menjadikan halangan untuk taat ke Allah Subhanahu. Maka kaya akan mendapatkan kebaikan dengan kekayaannya jika dia loman. Si fakir akan mendapatkan pahala yang besar manakala dia sabar dengan kefakirannya. Artinya sabar, stabil, jadi ibadahna pancet, istiqomahna pancet, ya, amal ibadahna pancet, maka tentunya fakir sing aneka lebih utama daripada orang sesoki. Nah, ini kanto kebetulan saya terangaki adalah keutamaan orang sesoki makalah orang setandi. Belin boleh wa fi kullin khairun. Setiap orang tetap berkebagusna. Sesoki mun tak ada orang melarat, ia sedekah ke siapa? Orang semalarat ada sesoki, ia jadi bangunan ada saya mare. Jika tak ada saya nyombang, nara mas sombongan, tapi saya nyombang ya saya. Jadi pada apa? Likulli syai'in maziyah. Setiap orang beda kelebihan masing-masing. Baik. Bab nikah juga menjelaskan tentang anjuran atau semangat, memberikan semangat, motivasi atau support supaya orang nikah bersungguh-sungguh untuk majarotang.
Dadi katonaki sampeyan niki cek mun diotang katonaki sampeyan niki cek nyaur. Ya usaha, ya alako. Banyak otang tedu ngetok. Banyak otang tambah buru. Cek buru. Usaha. Ada ki neka penjelasan tentang motivasi support untuk memberikan semangat kanggo orang sebenarnya otang, kanggo orang sandi otang. Ya cek gali lobang tutup lobang, mulai mare nyeram ponambu gelu istirahat. Sepeda kabit mare ngalak korse. Korse kabit mare ngalak lemari pahbile sepona. Dadi odik bi otang. Mun beli anyaknya ring seneng otang. Mun tandi otang ni tak semangat iku. Dadi penyemangat tah. Otang, mun tandi otang tak kacangka pikiran. Mun di otang bisa akerena. Nika lopot nika. Jadi oleh otang, oleh bene haram otang. Tetapi mun budget mun ta otang mate buru otang. Senika. Mun ta otang tak kelar beli obat otang. Mun ta otang tak ada sekakan otang. Bene karena gengsi tapi karena kebutuhan. Otang. Bene tak oleh otang oleh. Cuma dalam masalah otang ni pun para ulama berbeda pendapat. Banyak hukum. Bedoreng di otang, tak otang berapa? 10 juta. Jering 10 rang neku otang 10 juta. Leken ni kan tok ponan pun zalim ponan. Zalim ka bentibi. Nyabek bareng bene kenang nah termasuk apa? Zalim. Otang 15 juta. Cek 15 rang neku. Otang 15 juta. Leken kan beda otang senikan ni kan pun tak jelas tak mampu majar ponan. Ki berarti pun nyabek bareng bene kenangan nah. Tak oleh ni ka zalim ka bentibi. Jadi mun au tangah rakira sampeyan nek mampu majer. Sing tak deg tepedeg. Tak deg tepedeg. Takok mate nyangkol otang. Takok mate kita kelar nyor otang. Nah, nika sebelumnya kaulah bahas hadis nika beda 2 hadis. Pertama napa? Al-hithu memberikan semangat, motivasi dan support ala adai amwalin nas untuk membayar harta-harta daripada manusia. Yang kedua adalah keutamaan orang yang kaya mengalahkan orang yang fakir. Dalam arti soki saya bermanfaat aneka tentona lebih utama tinebang fakir saya tak sabar. Adapun fakir saya sabar bisa mokala derajat bahkan aratosan tahun pagi masuk swarga banding lagi orang sesoki tapi tak manfaat. Engki. Taib. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man akhadha amwalan nas man utawi sapane wong iku akhadha lamun ngalap sapa si man yakni autang. Akhadha maknana ngalap bening ngicuk. Tapi napa autang man utawi sapane wong iku akhadha lamun ngalap sapa man garis miring utang sapa man amwalan nasi ing artoni manungso yuridu hale ngarepaken sapa si man ada aha ing nyauriha ing amwal addallahu adda mongko nekani adda mongko nekaaken sapa Allahu Gusti Allah anhu saking man yuridu hale ngarepaken sapa si iman ada aha ing nyauri utawa nekani ing napa amwal ada mongko nekaaken sapa Allahu Gusti Allah anhu saking eman. Tapi sakwalike waman lan utawi sapane wong akhadha kang lamun utang sapa si iman ha ing amwalan nas
oleh utang yuridu hale ngarepaken sapa man itlafaha ing ngrusak ha ing amwal, ngame utangan tapi duwe niatan sing elek nggih niku ndak kati nyaur, hanya untuk modus utang padahal nipu. Ya napa nek ana wong utang terus ngarepno ndak bakal nyaur, artinya kati ngerusak donyane wong, ya atlafa mongko bakal ngerusak hu ing eman sapa Allahu Gusti Allah. Hadits ini menjelaskan tentang seseorang yang mempunyai hutang, kemudian dia masih harapan besarnya mempunyai harapan untuk membayar hutang. Adallahu anhu, maka Allah akan memberikan bantuan kepada dia untuk membayar hutangnya. Jaga bater. Ampun banyak pun cerita baik di dalam kitab otabesen yang kenyataan nih kah. Mau di dalam kitab mungkin orang antara parcaji tak parcaji. Bahwa beda orang autang dalam atena nih kah. Berusaha untuk nyaurah. Andi tekad bagus untuk nyerah. Adallahu anhu, Allah Ta'ala pasti beri pertolongan, beri jalan keluar untuk nyaur utang. Tapi sebaliknya waman akhadaha yuridu itlafaha, dan barang siapa yang mengambil harta orang lain, hutang harta orang lain, yuridu itlafaha, dan dia ingin merusak hartanya orang, atlafahullah, pasti hancur orangnya. Tak nemu bet-beten, tak nemu irah, notop rezeki tibi, lapar aja. Mate mor yo tangen, malao yo tangen, ma berek made yo tangen kapi, matas ma bebe marin. Ada selopot dari otangna. Kini itu mah ancor tibi. Saya yo tangen jan soki. Benejan rosak, setong ontong orang ngakan dunyan orang, tetap ki ontongan orang saya ngakan dunyan. Setong ontong orang nipu dunyan orang, ontongan saya tipu dunyan. Lah besaki bukan. Ada orang sukses kelaban cara sing ngerugiaki ka orang nek kesobong. Wallahi tak ada. Rumah tangga nah rosak, keluarga nah ancor. Ekonomi car kelacer. Napa? Ini kah? Kanjeng Nabi tak pernah lecek man akhadaha wa man akhadaha, sapa noreng ngalak dunya noreng, autang ngencem di noreng, kemudian yuridu itlafaha, dia dengan sengaja menghancurkan harta orang lain, atlafuhullah. Mula Gusti Allah sih mancor. Allah Ta'ala sih mancor, sobung. Ya. Pasti ancor orang se mancor dunia orang. Tenang baik ce pangeran bed. Sambian tak bisa meles, sambian tak mampu meles. Allah Ta'ala sih meles ya. Allah Ta'ala sih meles ya. Tak kira burung. Tak kira burung. Pasti nih keponan. Pasti ponan. Apa boleh orang autang kemudian andi keyakinan, oh waku ning akhirat ning hari kiamat tak kira tak ada. Kalak ke bagus noh. Tingpon tak ada ke bagus noh, kecuban orang saya utangin bagi orang saya utang. Jawab tining Allah Subhanahu wa taala. Pagi ning hari kiamat. Dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man addana dainan wa huwa yanwi an yuaddiyahu addahu Allahu anhu yaumal qiyamah. Seran orang sing ngalah otangan kemudian niat nyaorah orang gelak dari otang, Allah Ta'ala sebakar nyaor pagi ning hari kiamat. Wa man istadana dainan wa huwa la yanwi ayu addiyahu, seran orang ngalah otangan kemudian niat tak nyerah,
niat pacet tak nyerah, famata kemudian mati. Qala Allahu azza wa jalla yaumal qiyamah, adhananta anni la akhudhu li 'abdi bihaqqih, apa ben nyangkah sengkok ria tak ngalak hak orang lain sebenarnya kakeh ben nyana bahwa engkau tak mampu ngalak hak orang lain sebenarnya kakeh. Jawabun Allah subhanahu wa ta'ala, fayukhadu min hasanatihi fatuj'alu fi hasanatil akhar. Kalak kebagusna orang si autang si tak nyerah gela, kebagusna bagi da orang si yotangi, kebagusna bagi da orang si yotangi. Fa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiatil akhar fatuj'alu alaih. Mun ada kebagusna sekali orang si autang gela, maka kecuba orang si yotangi bagi da orang si autang. Letak ngakan getan lah, tak ngakan nangkan oleh getan lah. Tak ngelakonin dosa na, tak ngelakonin maksiat oleh dosa na. La ilaha illallah. Allah Ta'ala nyempole aki kuaku. Apa nyangka cak bahwa kuaku dengan hari kiamat ria tak kalah hak orang lain roh. Dabun Gusti Allah. Pada situng orang laki matur ka Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ara'aita in kutiltu fi sabilillahi sabiran muhtasiban muqbilan ghaira mudbir yukaffirullahu anni khatayaya. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku terbunuh di medan peperangan, kemudian aku bersabar, sabiran, aku bersabar menghadapi musuh, muhtasiban, dan aku mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, muqbilan ghair mudbir, aku menghadapi musuh tidak berlari, tak takok kula ngadepi musuh kula ya Rasulullah. Yukaffirullahu khatayaya, panapa dosa dan kaula kak dinto sabor sadayana ya Rasulullah. Faqala na'am, espor kapi dosan sampean. Kene ota beraja terang-terangan ota bose samar, sengaja ota bose tak sengaja, espor kapi dening Gusti Allah. Falamma adbarana dahu, setelah orang laki kelatannya pas nyengke dari Kanjeng Nabi, mongkor di Kanjeng Nabi, nadahu panggil, balik boleh, panggil boleh di Kanjeng Nabi. Faqala na'am illa dain, kecuali otang. Sakapintu salain sebora kecuali otang. Kadzalika qala Jibril, malaikat Jibril ki buru toron ke gula apareng oning cek bahwa orang semate syahid medan ning setening medan peperangan setuju tu sana sabora kecuali tu sana otang. Yufaru lisyahid kullu dzambin illa dain. Sabora setuju na tu sakang ke orang semeta syahid kecuali otang. Jangan seneng otang, malah bebas. Itu ada orang yang diotang, tak bisa. Itu ada orang. Saya rasa dua. Masih ulama pocak ber, pocak timur saat dua, kena. Cereng Kanjeng Nabi tanda nyolaten do orang yang mati diotangnya tak boron Kanjeng Nabi, tak kesokan Kanjeng Nabi. Dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatoren salat jenazah. Rabu Kanjeng Nabi entar de orang seset tegel. Kanjeng Nabi yatoren untuk salat jenazah. Faqala hal ala sahibikum dainun, apakah teretana sambian seaut semate ni kan diotang? Qalu na'am ya Rasulullah, engki ni ka almarhum ni ke banyak otang. Qala hal taraka lahu min wafa, apakah ada orang siap nyaur otang? Qalu la ya Rasulullah, tak ada nikah, tak ada sesangkup nyerah, tak ada senangkung otang. Faqala fasallu ala sahibikum, ya karena ada senangkung pon sampean bejeng tibi kula tak bejeng akhina. Tanda Kanjeng Nabi nyolati orang sing diotang ni. Faqala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an warda, alayya dainu ya Rasulullah, alayya dainu, kaula senangkung otang. Otang nikah kaula nyerah. Sayyidina Ali langsung ngacung, ana ya Rasulullah, alayya dainu,
Otang mayit ni kagula senanggung ya Rasulullah. Fataqaddama fa shalla alaih, kemudian Nabi maju boleh dak mayit kala fa shalla alaih, kemudian Nabi nyolatin orang maset tu mate. Jamun Kanjeng Nabi tak boron nyolate. Tak boron. Tanda Kanjeng Nabi nyolate de orang mate yang di otang ni kah sobung. Terus rumah. Makan cek nang seneng otang. Ad-dainu syainuddin. Otang nikah cacat agama. La ilaha illallah. La oleh karena dinto engki usaha perkara orang gelak mate nyangkol otang pacat tada saya saraki na pangeran senyerah ku aku ning hari kiamat lakar tada mon ki mon gelem pian kalak gerigi gula ning kak sitong ni regane 10 juta bi gula otang gula kan 10 juta lah katok gerigi gula regane 10 juta umpama tada saya bagi apa benten lek gula tak ngetok gerigi cek gula tak butuh gerigi gula jengkep kula butuh pese san saya otang kimon ndak sampean kula nyicil lah kula mon mampu kimon enten kinyona sapor pacet kula tak ada sik bagi kak tak ada kula tak buru dari otang kula tak lecek kula kimon pacet ada sik bagi ada sik bagi nikah orang-orang sing ngak nikah ni kak orang soleh orang takut ka otang. Dimula takut ka otang ni kan pun reng bagus ni. Sampean mon tero tawa bagus juga orang. Lebih pese ji lah. Saya congok surban surban pada tukun. Lepas tu orang pese. Mon tak luang berarti dia lah jujurongku. Leceh betul apa? Ada dalil aja pak, mau nepotore pese seneng bunga dulat, tak bingung roh. Abis aki marun tak kira catatan nah, kemana pese na berde catatan, tak tanya catatan, nah tanya pese nah, mau catat na berde keng pese na gemet, tompas. Bagus coba nori ini kan akan serak tak serak ini kan pese, ngin cuma satu sih keng kiku teguan. Nyile 100 kekel-cekelan gak tuh duit belas buka labeng kena nih gini gak tuh duit belas nyile 100 kekel-cekelan beri 1 songku ada bireng orang adan bimat kamat ku bahaya reng di otang nih kak bahaya bahaya ancam na berek reng di otang nih kak ancam na ber dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu mal mayyit dalam situng riwayat serana orang man adda serana orang autang kemudian nyerah dalam atena nyerah maka Allah taala ku ning hari kiamat sebekal nyerah. Tapi sebaliknya sahibud dain maghlulun fi qabrihi la yafukuhu illa qada'u daini. Riwayat dari Imam Abdailami orang sendi otang maghlulun fi qabrihi kecek pengkot kerangkeng fi qabrihi dalam kuburna la yafukuhu tak bisa melepas daripada taleh otak bekecek kala illa qada'u dainihi kecuali nyaur otang. Mun serai bina apa to? Mun tak serai cek tinggi taki pah ngocak cek sira otang bener sengko ya taki dah si otang bapan kok tak nara otang kape montore tompak kok tak nara otang tapi ke sabene gerep cek tak nara otang tapi sabungone keneng nih tak ada lecelakan orang benika aben si otang tapi anak potong tak gelem nyerai sahibud dain maghlulun fi qabrih la yafukuhu illa qada'u daini ilmu alam kuburan kimon kuburan pancet pak kuburan ini semeter masa 2 meter beri dinding are ngile buka ya pancet mon mayit mon kuburan tak aob
Tapi alam kubur nikah bisa luas, bisa copek, bisa peteng, bisa padeng, bisa selamat, bisa tak selamat, bisa dadi kebunan surga, bisa dadi jugelengan neraka. Alam mah, alam kubur maksudnya. Kijak pun alam cereng melebeni alam menekan mangken nika guli sampe alam dunya, alam katon. Ning kuburan nika pun alam lain punan, dunia lain punan, alam lain punan. Ya, termuka sendi otangnya bakal laranya orang otang. Jawaki dari betek otangan nika. Enggi, dadi mun kelar sampean nika major cash kontan, ya kontan. Male selamat dari ancaman-ancaman ngak nikah. Ya. Dari selamat. Jangan Kanjeng Nabi ada bu. Orang semati syahid, semati di medan peperangan, ama soreng kaper, esapor kapi itu sana kecuali apa? Oh tangga, kecuali oh tangga. Kemudian Kanjeng Nabi tak poron nyolatin do orang semati dalam keberadaan di otang gila. Nah ini keberadaan cerita nih kah? Cerita aki, mana Bani Israel. Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara rajulan min Bani Israel. Kanjeng Nabi nyeritaki ada orang laki dari golongna Bani Israel. Sa'ala ba'dha Bani Israel ayyaslifahu alfadinar. Berarti sitong orang dari golongna Bani Israel aneka zaman sebelum Kanjeng Nabi autang sebanyak 1000 dinar. Faqala i'tini bi syuhada. Engkau meri ke kaki otangan lah terus saksina siapa? Nyaura bila. Mau ada saksi, derme tak bisa. Pak harus bersaksi. Harus bersaksi. Qala kafa billahi syahida. Tang saksi Gusti Allah. Langsung dekengan pusat ya. Kafa billahi syahida. Oh, tak bisa jawab. Ya cereng pacet pangeran saya titi saksi. Pah ngojo, oh tak bisa. Mapanan orang saya titi saksi timbang pangeran kan tak mungkin. Terima. Qala fa'tini bil kafil. Saksina Gusti Allah. Terus saya rasa tanggung jawab. Nika rajan 1000 dinar nika. 1000 dinar, alfa dinar. Penanggung jawab apa saya? Takut dak budi are sampean tak temu. Kula nak kita setanggung jawab. Jadi beda penanggung jawab, beda saksi, beda penanggung jawab karena mereka nominal besar, benda karo 100 200 tapi 1000 dinar. Jawab bisa awak tangan mereka. Qala kafa billahi kafila. Senangkung gula Gusti Allah. Gus senangkung Gusti Allah. Qala sadaqta. Bener sampean pun. Katalah orang yang jujur. Saksina Gusti Allah, senangkung Gusti. Waduh. Ya. Langsung pangeran saya gawe saksi, saya gawe penanggung jawab. Fadafa'a ilahi ila jalin musamma. Dengan kesepakatan sebulan 2 bulan kemudian beri 1000 dinar kelek bagi dari syawatang. Fa kharaja bil bahri faqadha hajatahu. Situng bakto keluar si orang autang gelek lebet neng tengah segera untuk memenuhi hajat. Tumal tamasa markaban yarkabuha yuqaddimu alaihi lil ajali alladhi ajjalahu falam yajid markaban. Pon sekian abid sebulan 2 bulan depak deka cenci bahwa orang gelek kutu nyerao tangah. Abon berneng tengah perjalanan tengah tasek melakukan perjalanan. Kemudian yang tengah tasek ini tak mungkin peleman karena cuaca seburuk. Aryan kok bajen nyor otang laku ria. Karena kau lah janji bahwa tang saksi Gusti Allah penanggung jawab apa sengkau juga Gusti. Engkau jangan sampai lecek ke orang. Akhirnya nyor orang kita mungkin lebetil pun kisobung. Fa akhadha khashabatan fanaqaraha fa adkhala fihi alfa dinar. wa sahifatun minhu ila sahibi.
Esaba thumma adkhala fi alfa dinar wa sahifatan minhu ila sahibi. Akhirnya ning tengah tasik ning tengah perjalanan aban bojone nyerah pacel ring letakok ka otang. Bojone nyerah ini kebingung ring mun takok ka otang, Pak. Benan pireng bengal ka otang ora santai, santuy. Karo pese tedung iku wah. Mun dino ring iku cak tedung. Akhirnya ngalak kaju bulongin kaju neka pas pese 1000 dinar gele sabok delem beri sorat permintaan maaf. Mulai yakin nih kebunan apa tang saksi Gusti Allah penanggung jawab pasengko Gusti Allah pakelanyo ning tasek no pelanyo ning tasek tak tanggung let ada tompaan boleh sobung saya sorwah ampon mari sini ka doa Allahumma innaka ta'lamu anni sa'altu fulanan alfa dinarin fa sa'alani kafilan fa qultu kafa billahi kafila wa sa'alani syahidan fa qultu kafa billahi syahida. Ya Allah lambe kaulah otang 2 bulan sita pongkor kaulah esok on sakse maka dan kaulah jawab saksi na ajunan. Kemudian orang gelak maringin otang siapa penanggung jawab kaulah jawab ajunan sebagai penanggung jawab. Semakin kaulah pasrah ke ajunan Gusti dan kaulah makin tak bisa nyaur tak bisa depak dan kaulah tak mungkin tak mampu umponan makin istauda'tukaha dan kaulah makin matoro aka panjenengan obeng 1000 dinar neka pedepak agi Gusti farama biha fil bahri yang tamaki pese 1000 dinar se sabuk dalam kaju se bulonge sabuk buang ke tengah atas pas buang hatta walajat fihi empone keboh kalabon ombok gelap thumman sarafa wa huwa fi dzalika yaltamisu markaban yakhruju ila baladihi la'alla markaban qad jaa bimalihi. Kemudian orang saya utange gelap karena ponne kedepak kebejen tek dan tean kema-kema orang siautang ruah mata teng deteng mata bungubungin mak tade soroan minta sapora tah orang ruah de sakit cede remah ada le depak deh dah depak ka napa depak ke bejono akhirnya orang nikah entar ke pinggir tasik entar ke pinggir tasik dengan harapan pola bede orang se deteng lebar kapal gele nyaur otang soro orang apa toro apa de remah kebesaran Allah Subhanahu wa taala faidan bil khasyabah allati kana fihi alfu dinar pas moro kaju ni kebi pangeran bi Gusti Allah giring sabe beki ka orang seneng pinggir tasik sing ngotangin orang gele. Nah ini kenapa nuduaki cek bahwa dari cerita neka Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan jaminan de orang se andi tekad bagus nyaur neka bekal bantu tak harus bantu bekal tolong pasti tolong tak harus tolong Gusti Allah tinggal bagaimana orang syautang neka usaha der makera orang neka kelar nyaur otang kimon selama orang neka bada usaha dan beda tekad bagus untuk nyaur maka nikah haditha kita nikah adallahu serana orang yuridu ngalak otangan yuridu ada aha adallahu anhu Allah taala sebagai lapareng bantuan untuk nyaur umpama mate tapi dalam ate nyaur keng aban kita mampu aku ning hari kiamat Allah taala langsung sebagai nyerah otangan dengan catatan jangan sampai andi niat coba teroma ancor dunia orang teroma rosakan dunia orang naudzubillah ya nikah napanya mana bab otang ya jangan sampai nang seneng otang kan ke orang saya otange engki mon pacet kene mon pacet nikah mungkin nilai ya otabanomi rasa kone engki pun ikhlasaki pun ikhlasaki raja genjerna semakin rajin semakin
raja kencing kimun karo 50.000 mun 50 juta ya nak gelu. Dan situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada man anzara mu'siran awadu anhu, sen orang si amri masa tenggang boleh, masa waktu boleh untuk paring kesempatan kang goreng sautang. Nah, setelah tanggal 10 yundur tanggal 30, akhirnya sebulan yundur 2 bulan, setahun yundur setahun setengah. Awadu anhu atau bebasaki dari utang. Adhallahu Allahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Maka pagi nang hari kiamat orang kelak bakal oleh opa-opan dari Gusti Allah di saat hari peneka tak ada opang-opan kecuali pengaupan Gusti Allah. Imun karo kene, imun jeraja, ker pekeran semua. Seneka termu keteti ilmu semanfaat, jangan bengal utang, kangkui orang seterpuruk. Usaha kak segagal nyangkol otang, usaha boleh gagal nyangkol otang. Ya boleh apa boleh buat? Derma boleh. Engki tak bisa punan derma usaha lemare. Usaha kasa nambah otang. Yang gula talka bi renga otang nih, patalka bi renga otang jadi ya. Engki, ya cuma reng pangeran nih kata tak sete pangeran kata tedung tangan tok sebelis pangeran ya nutup rezekine tibi bingung tibi nutup jalan rezekine tibi sek yo tange bene sek salah bene tambah tandi tambah makmur insyaallah nya ki patal kabeh ngautang nikah mangken kula tak pate parjajah kere ngautangnya bene tak parjajah tak pateh tak pate parjajah terakhir niku bener ngautang ke kula 5 juta dia baiklah malah pada nyaman sepeda kaki sabuk dina kebe kontak kah teh tompak sabuk garasi roh engko sepeda andi 2 malah tang sepeda iya masih baik coba pokoknya 2 situng lah tak ada istilah pailang bina kana engki kebe kontak keng cek pelopot muka ki mun jaji kangko dadi mun utang boleh kaki nyaman engki semak dari disa kanto kanca bi kula to mana kanca pon bejende pak nyaur HP na mati bapak teh kena hubungi kula pegel kula sini kene akhirnya entare kula nyoro kanca cecel entare rode nangi tambah HP no rodi bede jompon keng HP ne pate pas yodi telepon bi kula arama HP mati anu talang kong gitu anu lu bede bayar rasanya dia engkau tak tahu kakek kok tak tahu siapa pokon areri ya mau ada PC 5 juta sebenarnya kakek yober apa coba tina kok tak tahu dia kok malah gagal kan ada orang ngobrol sepeda lengkok terus ngobrol sepeda nak kakek betes bingkok maghrib kalau lebih jenis bener lah saung kuna lah terlebat saung kuna lah keng ben ada saborah ada apa malah HP ne pate obong gula bereneng robulu tak tahu jiang kok masih bereneng alam di masa karpa kakek pokon maghrib ceneka gula datang ngku cereng bede pesen keng letak kenceng senyaura keluar bulus anyong-nyongan datang wah ngobeng obeng 5 juta kayak sepeda nah keng cek denaan boleh panjan gula denak tak arah pekorja asam betuan boleh tak kenceng gula lah abe petal ke bereng utang ya sakro dur ancor bereng utang Masya Allah ya kita termuka napa buang penyakit seneng utang nih cek sampai lebur utang paham ini cek jeng aja semampu kira tak mampu kipun cek jeng aja maleodi tenang maleodi celep kebeteraki setuh nyangkol utang sementara anak potoh ada senyaur mulai ada senyaur akhirnya tak beda yang tak kenceng senyaur naudzubillah wallahu alam bisawab insyaallah laku ngaji terakhir nggih insyaallah laku ngaji terakhir kemudian hadrah basaudan selasa laku terakhir tutupan hadrah selasa laku ngaji laku terakhir karena sabton boleh pun imtihan punan
Sabtu imtihan, Rebu, Kamis, Jumat kan libur, Sabtu ini kemudian mulai imtihan. Jadi lagu ngaji terakhir, Selasa juga penutupan sementara hadhar basaudan. Adapun Kamis insyaallah kita tetap ibadah wallahu alam sampai bila kita oning kula pokon Kamis iki ibadah. Wallahu alam bisawab. Allahumma salli afdala salatin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون الله صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل وأخلاتك يا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر اكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة إلى حضرة حبيبنا شفيعنا ورسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى أرواح البيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى الخلفاء الراشدين والأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أربع من مشارق الأرض المغاربها وبر وبرها خصوصا المهاجر الله أحمد بن عيسى وبن عبيد الله وسيدنا علي بن علي خالع قسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا لي بعلوي فخر الوجوش وبكر بن سعد وكعب بن سمكد رباني بن عبد القادر جيلاني سنة الشاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني وأصول ما فرم قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشعالي بن عبد الله بارس ثم إلى رقد بالباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وخطاهر ثم المقدم ثاني عبد الرحمن السقا أولاد مرمضار وإخواني ثم إلى الحبيب عبد القادر بن أحمد ثم إلى قد بالشط والبلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زلهبشي قد بالملي الحبيب علي الهبشي وأصوله ما فرم ثم إلى روحي الحبيب عبد القادر بن أحمد جدا الحبيب العلام محمد بن علي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي والحبيب علي بن محمد بن ضر الحداد والحبيب أبو بكر قرسي وهشام بوتي والحبيب عبد الله الحداد باني والحبيب حسن بهارون والحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب علي بن سقاف والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سقاف والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه والحبيب صالح بن سمدان والحبيب هادي بن عبد الله الحداد
والحبيب حسين بن هادي الحامد ثم إلى روحي ثم إلى رقيه جاسم نور سالم وزوجته صاحب الحول كي هجي هاشم رافعي وزوجته وأولاده وأصول وفره ثم إلى روحك عبد الله موسى بن هاشم ثم إلى روحك عبد الحليم بن جاسم ثم إلى روحي كمعروف عارف وأصول وفره صاحب هذا المقام الجاد عبد الله وزوجته الجاد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وفاتح ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة وأن نضغشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خدمة وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت رحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجينا من القوم الظالمين. صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين.